Cek cek cek, aman nggak? Oke, kali ini kita main Poppy Playtime. Nggak tahu sih ini gamenya kayak apa. Chapter 1 Attack Squeeze. Gak ada bahasa Indonesia. Setting subtitle on, display no limit, grafik ya oke lah. Cuk, nggak bisa ke bawah kah? Full screen. Move forward, maju, lompat, jongkok, shift, sprint, shift, interact, tembak. Tercuk, gamenya nggak ke ini anjing. Ah, tembak kanan, tembak kiri. Oke, apply setting, yes. Tercuk, link Sawerianya kurang kanan. QR. Lock.
Cek cek cek, aman nggak, aman nggak? Oke guys, kita main Chapter 1, Attack and Squeeze. Squeeze tuh apa ya? Ya itulah pokoknya. As an employer of Playtime, you finally return. Setelah kamu dipecat akhirnya di Playtime, kamu akhirnya kembali ke pabrik. Many years after everybody will. Kembali lagi ke pabrik. Setelah beberapa tahun, semuanya menghilang. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Saudara percaya. Perhatikan saja. Poppy's as lovable as a real girl, and she looks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Aku adalah wanita sungguhan sama sepertimu. And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can... Oke. Gambaran pabrik ya, intinya pabrik mainan. Everyone thinks the staff disappeared 10 years ago. Semua berpikir semua staff menghilang 10 tahun yang lalu. We're still here. Kita masih di sini. Find the flower, temukan bunga. Apa ini, cok? Gelap sekali anjir. Setting. Display. Brightness. Full lah. Back. Ah, gini baru enak. Taksnya di mana taksnya? Oh, ini sprint. Iya gak sih? Ini sprint. Apa? Tadi setting. Move forward, iya. Jongkok, iya. Interact, apa cok? Oh, kaset. Ini gak ada inventory kah? Kita dapat kaset. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. Oke. If you're seeing this, then you're trespassing.
Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the will turn factory's to a factory. emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Worth it. Apa yang kamu lakukan itu berguna. The fuck? Udah. Bentar nih, ada kanan kiri sama aja kah? Apa cuk? Nggak bisa nembak. Wah gelap parah sih ini. Bentar nih apa nih? Gue nggak ada clue anjir. Cuk, gelap banget, cuk. Apa nih? Oh ini gak cluenya. Ijo, pink, merah. Ijo, pink, kuning, merah. Iya kah? Ijo, pink, kuning, merah. Ijo, pink, kuning, reset. Hijau, pink, kuning, merah. Jenius, anjay. Kaset. Playtime. Grab pack tangan ya. Tighten to the strap. Oh ikat. Tangan kencang. Hold. Tahan keduanya. Tahan untuk tembak. Tahan lagi untuk kembali. Hold grip apa tadi? Apa cuk? What's time? Playtime. Wah bentar guys, layout streamnya kacau. Bentar, cek dulu.
Oke, kita gas lagi. Kita dapat tangan. Ini untuk nembak. Terus cuma sebelah, Cok. Oh, nempel. Ini untuk ngambil. What the fuck? Maju kayak ini. Anjing, grafiknya gelap banget, Cuk. Sat. Ini udah paling terang loh. Anjing, hopeless banget, Cuk. Grafik gelap kayak gini. Apa tadi, Cuk? Ada yang jatuh kan tadi? Kita random pick. Kita ulang. Kebuka. Udah nih. Tuh, ada yang jatuh, Cuk. Kunci. Hopeless parah anjir.
kunci juga. Apa bro? Ini gelap banget bro, gila. Ah enggak, gue ngerasa tuh tadi ada kunci yang jatuh. Bentar gua bingung anjir. Gimana ya? Kalau saya monitor gue gelap anjing. Tuh ada item cuk. Coba ulang. Kok deket? Oh ini. Anjir kaget. Demi apapun gelap banget coy. Grab to default power. What's grab to default power apa sih? Tahan. Grab with wire power. Oh. Wire power yang mana?
plus anjing. Wrap wire to power. Gimana caranya, Cuk? Tangan cuma satu. Oh ini, Cuk. Cuma gimana? Ini kabelnya yang mana? Gelap sangat. Oh, diputer, Cuk. Grab to divert power. Putar ke sini. Oh, akhirnya, Cuk. Kirain gue apa? Kayak ini udah nyala semua nih. Remember, do be kind to others. Oke, baik. Satu sama lain, show up on time. Don't stay. Ini apa? Listrik udah nyala kan, manis. Bonekanya hilang, Cok. The fuck. Ini lagi kah? Waduh. Cuk, ngelik, Cuk. Fix ada jump scare. Ini dikunci. Hai, I am Zalan. Halo Zalan. Halo Zalan. Ini apa, naik kah? Bentar, nih ada kaset nih, harusnya sekitar sini nih. Ini gak ada gagang. Harusnya ada something sekitar sini.
Bentar, gua nggak ada clue. Harusnya ada sesuatu di sini. Anjing jatuh. Emang ada item kita ini apa? Kita dapat item cuma nggak tahu item apa. Belum bisa. Oke, buat pintu keluar. Enggak, ini apa nih? Item dapat. Rizky Syah Motovlogs Gamers ganteng idaman. Tai bacot kau Sal. Pulang Sal, pulang main RP. Bentar, ini ada yang kurang kah? Itemnya. Oh ini. Kita naik lagi. Satu, dua, tiga, empat. Oke, udah 4 item. Merah, merah, biru, kuning, hijau. Apa yang terjadi?
Oke, dapat 2 tangan. Masuk kah? Wow, what the fuck? Sini Kak Manis. Kita tarik ke Bentar, ini nggak bisa naik ya? Ganteng, bacot dar. Nggak Faisal, ya Mulyono. Cuk ngunci cuk. Bentar. Kita cari jalur. Sini. Setelah sekian lama akhirnya bacot kamu Mulyono. Yono. Hopeless gini anjing. Tutor puh. Harusnya ke sana kan? Ke sini. Tangannya ndak nyampe, Cuk. Kehalangan. Tutor dong, Puh. Oh, ini turun.
Masalahnya stuck guys ya. Ih. Dikit lagi loh. Cok. Anjing bisa itu. What the fuck, kaget anjir. Aduh. Apa itu barusan? Campina anjing. Jalan. Kaget cuk. Thank you Sal. Apa nih? Akhirnya melihat sosok Rizky Syah motovlog kontol. Emang gua mitologi gak bisa lu lihat. Bang, telat gak? Enggak. Dari tadi gua stuck di sini aja. Tutor dong. Apa gini? Suara es krim doang kaget man. Gua nggak bisa main horror asu. Eits, tutor dong sepuh. Cuk, nggak bisa kesana cuk. Ulang. Sini. Gua nggak biasa main horror ya. Sini. Anjay, IQ 3000. Ya udah main RP aja. RP kemana cuk? Bosen anjing main RP tuh. Males banget grinding dari nol anjir kalau nggak ada temennya itu apa cuk? Waduh. Ini gua harus menghindar kah? The fuck? Gue males kalau nggak ada temennya main RP. Apa ini kita di mana? Oh iya, BTW itu layar game stuck. Sorry. Ada nggak? Tadi gue mindahin soalnya. Malum streamer magang. Ada nggak? Oke, aman. Needs power. Nah, aman. Coba bantuin, Cuk. Monitor gua kentang anjir, gelap banget di sini. Nobody lives without toy. Tidak ada yang pergi tanpa mainan. Ini apa? Apa kabar, Sal? Main di kota mana sekarang? Gue udah lama gak main RP, Cuk. Powernya dari mana? Hah? Bisa mabar kayaknya ya, Poppy Playtime. Gak bisa, Cuk. Ini game story. Ada chapter-chapternya. Cuma gua nggak tahu sih apa gua yang baru main gitu, gua nggak tahu. Powernya dari mana ya? Oh, ini apa? Gacha kah? Kita naik dulu. Ada kaset lagi, gua udah kelewat 2 kaset nih. Di mana tuh kaset tuh? Kagak main kota manapun man. Pembodohan itu RP. Yang bodoh Anda, top up sebanyak mungkin, kotanya hancur. Wah.
Paling bener beli nasi goreng salah daripada top up kota mah. Gue kelewat kaset lagi cuy. Lalu sini ada kaset nih sekitar sini. Ya udahlah ya, kita skip aja kaset. Itu juga kaset kayak tutorial doang dari tadi. Apa ini bolong kah? Ya ampun, begini lagi dong. Harus ke sana lagi, nyampe nggak ya? Yah, ternyata paralel anjing. Harus pindahin itunya, cu. Ntar nih otak gua nggak jalan nih, sialan nih. Kesini. Ada ini nggak? Sini. Gak bisa cu. Apa ini 2 player ya? Harus ada yang narik. Coba gini. Ya sih jatuh. Bantuin dong, moderator doang banyak nih, kagak ada yang bantuin. Goblok cu, anjir. Oh ini kaset cu. Nah. Wah anjing. Goblok. Sialan. Apa nih Faisal nih? Kita cek nih. Donasi mahal-mahal pas mau new claim di 2.0 cuma bisa 50%. Cuaks. Pada sekarang kotanya jadi RDR lagi. Aduh. Gue kaget cu, lihat kota G itu ya, G kita bilangnya kota G. Dia jadi RDR anjir. Jadi server roleplay Red Dead. Sebenarnya gak ada masalah sih, cuma kaget aja. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young. So magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Muka, tangan. Sometimes though, I really wish I could go back. Tuh kan, percuma cu, kaset pun cuma ngeplay masa lalu doang atau enggak tutorial. Ya cok, buka tutup sekarang malah jadi red M. Jangan gitu Sal, support kan temenmu juga kan. Siapa? Itu
Si ini Roughly Stay temennya Tunjang. Think so. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. Udah spend berapa Sol di Garuda? People to ever live are still younger than those. So Gue mau klaim ntar di Red M mobil-mobil gue di Garuda dikasih kuda gitu. guess everyone is always young. Iya juga ya. Anjing lucu lagi. Alright, I think we're getting a little off track. Kayak gak bakal dikasih kompensasi. Hilang aja udah duit lu gitu. Tuh, kaset-kaset tadi tuh tidak begitu berguna, cok. Apa coba? Cuma flashback. Cuk, salah cuk. Ya ampun, lilit. Ya ampun, cuk. Sumpah coy, pusing coy. Gimana coy? IQ kerak begini nih gak bisa mikir. Bisa lompat sih. Apa kita tengah-tengah aja ya? Nggak bisa masalahnya. Dari sini bisa nggak? Ih, dikit lagi, Cuk. Bodoh amat, anjir. Ini gimana Pak RT? Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Bantu dong. Pusing gue. Bisa lompat gak ke sana? 3 2 1. Tolol. Gak ada yang bisa dipegang lagi, asu. Nyangkut pula. Iya. Wah anjing. Guys, bantu dong guys, anjay. Sini. Dikit lagi, Cok. Gimana ini? Kok?
Anjay nge-cheat cuk. Hoki. Apa nih, udah nyala kah? Ini udah nyala. Make a friend. Our founder Elliot Ludwig was a visionary, sangat visioner. He set the stage for our playtime. Dia set panggung semuanya. Playtime greatest fit. Oke. You all the amazing things we create. Semuanya amazing lah yang pernah dibuat. The Make a Friend machine is one of the most creative, impressive, and advanced. It's so revolutionary. Playtime this day needs the proper parts, paint, assemble, do quality inspection of the toy all on its own. Gone is need. Udah lah ya, gitu intinya. Make a friend, power on, dang. Gacha dulu guys. Gini doang kan? Kita disuruh membuat boneka doang kan? What's next anjay? Apalah Ci? Kemana habis ini? Kok gua merasa dungu ya? Scanning. Jadi nih mainan kucing. Oh, apa taruh situ? Everybody. Nobody lives without toys. Matiin lah cuk, berisik. Anjing. Makanya What the fuck? Ngatain gua lu. Gua tonjok lu. Entot lu anak lonte mal. Anjing apa tuh? Apa tuh? Mulai aneh-aneh nih, Faisal. Anjing. Makanya lu jangan ngatain gua lu. Gua tonjok lu. Entot lu anak lonte malu. Anjing, toksik parah cuy RP-nya anjir. Kalau tuh kota GRP masih ada, kayaknya hal yang gue lakuin kayak gini aja man. Anjing rusuh gak jadi Slebeu Gaming. Aduh. Rusuh terus. Tapi dia udah insaf anjir. Anjir lucu lagi Slebeu Gaming. Gua aja tuh Garuda waktu itu masih aktif kan. Gua aja nggak
Iya, tolol. Apa itu, Cuk? Kejar kah? Goblok, dikejar, Cuk. Tolol anjing. What the fuck? Dikejar, Cuk, anjing. Bentar, Cuk. Tegang. Mana anjir? Wah, si tolol. Tolol. Dimakan anjing. Don't let them inside. Jangan biarkan dia masuk, Gerap. Gue terakhir kesana tuh jalan-jalan doang, Sal, sumpah. Gue terakhir kesana jalan-jalan doang. Enggak, RP serius diajak jadi mekanik lagi gue nggak mau. Lari cu, lari. Ntar nih gue kemana nih? Anjing dikejar, Cuk. Ya tolol, stuck. Don't stop. Ya anjing dikunci. Ya. Idiot. Lolos kah anjir? Anjing. Cuk, greget dikit, Cuk. Nih horor boneka boleh-boleh nih anjir. Anjing. Gemeter dikit gak ngaruh. Gue terakhir kesana tuh diajak Mamdu buat gabung mekanik lagi, cuma udah males ah. Kayak ngapain anjir. RP nggak fresh. Ngelihat apa namanya? Server lain tuh pada fresh banget anjir. Di dia nggak ada yang fresh. Final log in relation experiment 1006. 1006. Coordination cooperation is evidently within his skill set. As well skill set experiment. Okay. Though still missing, today's event is no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. Di lokasi yang aman. I'm not worried about myself. Gua nggak peduli dengan diri gua. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of. Eksperimen boneka, Cuk, anjir. Pernah juga aku main pas 2.0 diajak bedside lagi sama Lewis karena dia buat geng kan sama teman-temannya tuh. Iya, Cuk, aku juga diajakin, Cuk. Cuma karena aku akrab sama Lewis doang gitu. Kayak ngerasa dikacangin anjir, kayak ya udahlah ya. Stop, no run, danger, turn around. Apa namanya?
Gua nggak begitu akrab sama mereka, gua ngerasa dikacangin kayak ya udahlah ya. Kesana ada jalur. Lagian udah bukan masanya juga cuy main RP anjing. Miskin anjing gue. Main RP udah nggak punya aset. Giliran orang-orang yang deket sama dewa punya aset cuy, ya minimal GS lah buat warawiri cuy. Gua no hope anjing, udah nggak ada kendaraan, jalan-jalan kayak orang bego. Duit dikit. Anjing musiknya cuy. Kenapa musiknya begini sih? Kan aku takut yo. What the fuck? Anjing, apa tuh? Open my case. Kita resmi menamatkan chapter 1 guys. Lanjut kah? Lanjut kah? Bingung cowok, udah nggak nemu hasrat gue main RP, sumpah deh. Masuk kota, jalan-jalan, udah gitu-gitu aja. Bentar, ini kan udah. Quit kah? Kita tamat. Ya, dia keluar. Bentar guys. Konyol banget. Kita lanjut ke chapter 2. Apakah harus beli gamenya? Harus. Beli kah? Ya ampun, harus beli guys. 69.000. Ternyata harus beli. Oh, tapi kalau masuk kota lain tuh seru aja kok. Emang GRP-nya aja orangnya nggak jelas-jelas. Lagian ini gue berpendapat ya, bukan menjelekan gimana-gimana. Regenerasi kayak nggak regenerasi anjir, orangnya masih sama. Bentar banget ya ternyata anjir, chapter 2-nya pun harus beli pula. Mabar Sal. Daripada end stream nih, ayo PUBG, yang mau PUBG. Kelas nih. Orangnya sama, terus orang yang sering dar-der-dor aja, terus yang tetap orang yang bisa buat cerita pada pindah kota lain jadi gede YouTube-nya. That's it, itu cok. Gua ngeliat Exe tuh, Niki pindah ke Exe, set RP-nya bagus banget anjir, nggak dar-der-dor doang. Terus siapa tuh yang cewek yang tomboy, gue lupa namanya. Lupa lagi gue namanya siapa ya, yang tomboy tuh. Dia aja RP-nya bagus banget anjir. Orang kayak Senja aja kan balik lagi ke IDP, padahal RP maker banget tuh Senja.
Gue ketika di DP pun dirangkul sama dia. Maksudnya dikasih akses buat masuk bedside, cuma nggak yang plek ketiplek. Gue tetap harus setoran, nanem. Cuma karena gue ngerasa grindingnya udah males, nggak ada teman lagi, ya udah gue nggak lanjut. Baliklah, mau stay di GRP, mau ngapain? Iya juga sih. Maksud gue, terlepas mereka, kan katanya GRP ini terbuat karena mereka berteman kan. Mr. B, Mr. T, sama Senja nih temenan kan. Tapi tetap aja, dari semua orang itu RP makernya ya Senja yang gue lihat. Anjir. Lagu lawas tuh kangen gak sih? Dah turunan gue akhirnya bisa tidur nyenyak. Thank you Sal udah mampir. Thank you juga buat yang udah nonton. Mungkin nanti gue bakal beli gamenya yang kedua ya. Thank you berat Sal. Penutupan kita dengerin lagu ini aja udah. Mechanic on that check, what's up boy? Mechanic on that check, what's up boy? Kangen gak sih sama bengkel? Thank you Bratsal. Pintu lepas. Let's go. Masih ada nggak ya dokumentasi foto-foto mekanik? Kayak udah pada hilang dah. Coy, copyright gini anjing. Baru sadar gue. Kan si Underdog yang bikin. Honda cek, what's up boy? Mekanik Honda cek, what's up boy? Ya ya. Mechanic on that check, what's up boy? 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 Oke guys, thank you buat yang udah nonton. Mungkin nanti gue bakal beli game yang keduanya ya. Thank you Sal, udah modalin buat beli game yang chapter kedua. Mungkin sampai sini dulu live stream kita. Apa tuh? Anggota mekanik keluarin semua mobilnya, auto meleduk server. Udah cowok masa lalu anjing, ente katanya mau tidur gak tidur. Thank you Sal udah donasi buat gua beli game chapter 2-nya. Besok mampir lagi Sal, kagetin gua Sal, gua lagi melawan ketakutan gua main game horror. And see you in the next video guys, bye bye, fuck you.